Yatna say our Kent Cap Coffee Shop Kumase Asokwa City Mall inside where Eden Komotchin Eba the Somo Ewa Kuma 87.9 FM and Akoma TV Ewa YouTube Kent Cap Coffee Shop Ewa Kumase Asokwa Enwiani bia opese wo de free breakfast nwiani ahodo tea cafe ene de keka ho bia ne abomodin ebrafei eba ne se fries any pastries ahodo nso a obenya bi adi amwani age ba bia obetumi de ahoho atena wani emu asem eye Kent Cap Coffee Shop adawro ma wonom ena ama ba bia atena se yemfa enkomotwetwi emesomo edin ade ama Serwah Sarpong yene gospel dwumtini Reverend YABS ena ebetwen enkomo wabodun bebre a Christopher dodo nam so asakra na womonya mesom so atimi akonkan eno ntia na yene ne betwen komo ni ahwe ne nwum to akwantu ena fe ba bia ene abrabo ede no abedro papa akwaba yeah Reverend YABS di no ba mu kakra ede amaye YABS no minim say abbreviation initials okay okay Yaw Ajiman Bedu. Yaw Ajiman Bedu. The Saints. Oh, okay. Okay. And team group na mete ne Yaw Ajiman Bedu and the Saints. Nti enwa na no initials. Initials. Na YABS. YABS. Okay. Yenimo emprempren de Reverend abeka ho de se wo ye nyame nipa. Nanso nkomotwetwi bekwa wie dodo na be hu sa wo ye papa na wabo gospel nyum bebre yenim nyum no nenso menye sure se dodo na no enim nipa kronti ye pese ye hyase e de frɛ nyum to mu na ye de besi asofodie no eso okay enyum to no ofiase afebe mu well bramia mani fredi me hu se me kyerɛ nyum me ye choir master na me wo 11 years okay 11 years they are 1971 na ho na me hu se me kyerɛ nwom ewo ye krom se kyedomas enti na me ko ba bi na se ye tonwom a nganka SDA fo na me start free wo enti se be ko program na no mtaye convention me kwa kugina ase na mewie no nwom mo to nyina metumi akire kire all parts nti na me sua me hu se na ye be family me ko churches ma me ko kire nwom okay nti eduru baby na me join in singing band ena me do middle school me join in kwa ewo mampong. Okay. The singing band no de me join no YABS Methodist. Me ba mampon. Ho na me form 4. No me join Methodist choir. De me wie na me call me krom such admase. Ho na me ko join choir. Fe na ni ati nti me na me hwe to choir ropes de ma wo. Nti enum ansana awade efrem ama me be sakra. Ansana me shase atwere me nti that time sakra at the age of 19 nti sabre nambo 19 years 1977 79 sorry okay and won fie say the same was 63 okay my old man so ho fe pa amba akokora no nti so ukase 19 ena osakra ya ye ni Ghana ha ne de ukase wasakra ya ne fa ne se na wo subi mu ena Erade frɛ wo before se Erade be frɛ wo no na wo live your life se de abrante bi asi so no obo bra ne bia na se wo de na wo de Erade na asia na 19 mum na ufa anya medwuma no se well me ye wo meto asoro mu Methodist eti se fa ensanum cigarette num wi num nesa life na mass media manye bida okay me man for bad that kosi se me ware at the age of 27 okay me sakrai 19 na me ware 27 27 one can be anhweda David na de e ma me sakrai ne se de na me sure na me wo pa na enye wo me ho ye abufuo okay ene ntokwa
ene ayaka ene duru baby so na me bokro no kakra me wiwi me maame eje ne koton di okay ena me sai na maame ne ton je ne so no yekua ni enti okay ena na me sister so amene ne tie nso eduru baby na me ko school mam ska eduru baby na ska ode maame ne swa nti me boot me koje chop money na wose kwam fa so business ka no me pay ni sika bia ama no kwam se mam sika so apo sika bia ama no odidi matem te duru ba bi na me yese menyi sika won hobio enti na me wie ni sika no kokwan so na me ba bi okore ni sika sa time kwense na na wo me kwanam dum sa bom no masa aha ne ko school a me jima ni pa me to ni ane ni twamanum aha dakro no oche me because who say the way I was here save scan amount as I say enka onya no enuru what to na ni so amene be ma me wo fio okay and what the bams my man kasa if you no na ayesa be ka me ho me kwa sorry me tonyom de but na krono no abeka me ho enti me de call me krom such advance na me call me maame so ti maame jene no twa jene no hata na jene ne ye wo asere ne omu hata no apaso sa ti me fura me ko sa no makoton adi si aha me sa jene na no makoton adi ti we betumi anu say the jene no obo ba na jene na asa ana esa enti di mua na me kro no ame bo na ba akopɛ wa abonten brebi mi ko wi a articulator tie ena nka me koton adi akaka no aha na ho de a wobetu na krofrom subi night club on on say baby I some there boy got station na da ho ntim ko na articulator ni si wona ne tie ne da ase ntim fine na me wuro no eba me ase o baby a we from you events sika from to me war time it because am na e sane be pono ba se me ni akire enti diye ba be shia no ase o ntim be shia time no wo ase o na me ko be ku run about no mo ye sa be factory o no mo ye tie senka me ko ton adi nkwa taa na ya anto nti me free akọ second na mko sakra nti taa na mani akire bio okay nti eno no me kro no ambo na bonten na suba na mo mu ne de eno ane abufuo ne ntokwa ne ayaka na ende na ewo ho pa me sakra ikra me bre papa ansana abufuo no ejai eche pa me bo mpa ye che eduru baby na so from ahoka kire me se okoko no a obu a efuo no obu fu ete se de tokuro bi da ono akohye obojo anu apie da kuro boko akohye mu mpie bio so me sakra na ade ba ko mi simani so pa ne se me ko heaven dina me pese me hwias okay nti oka sa na mamiyam hyehyeme ti me bo modena bo humpaye o echeye be me hu se manya abotre no from 79 to 93 no ho ene me hu se manya abotre okay ne me bu timi fu a na ya aka so na me ho ande pa metimi no wa ya aka ube midin kura me no bako ube midin ka asema me no bako na me ni pa bebre o problem o ye made me pa agro ni me di agro na kaseti ame me no benya problem enti eno so awade adom me free mo but sakra ne de me hu nse bible say we free suru hu mo anwo obi a ontumi nhye nyankopon ahine emfa mo se ba wi aso nya eboneda so I boni do when you boni do Bible say in Nsem ye boni ene ewu ye boni
ene yetete ye boni muti obia adam oya adam asini bia ye de bonyini okay de wo a wadwene o se ususu se wotene no kra no twero no se wade tene ne etese ntomago fi ewo nyankopon anim ti kwa bia so no uba wi aso ni obi ani chie da kra etwase ye wo fofo ti awon foforo dia enti ne se ze nye ye bon ebi bon so pa ebi so de ye nketenkete te se ye no ma na ye de hoahoa ye ho se me ye virgin wo ye virgin onum nsanda onum joto da onko disco onye enti wo de hoahoa wo ho se wo tene ba wo tene ne ndo ko nsem gem because ye wo foforo ete se si ye ye wo hoi wo ye Ghana ni o maame o papa o bibia o ye wo Ghana ha Ghana di na da so bibia untime nsori preko pese me koto aba ye to aba ntime ye Ghana ni nti me koto aba this all register okay to one register untime to aba ma etiefo adwen enkoso se ye na wo hye komo na se as a gospel artist and sana ye dia besi wa sofu dwuma ne nyame dwuma se de be ya atiefo be hu nipa ye no etwe komo onwuma a wabobɔ no fa ye fam kakra na ye hu nipa nipa kan nipa potia ne no etwe komo okay open mo na pedada me pedada me ne dada no pa okay menu mo na ma me shati Emmanuel de toso miensa okay me shati mfiri fitiase no menu medikan ye oda mentiase oda mentiase majin kwado de muyebro odoya wanwado oda mentiase de tosumienu nemu nenkwawo nenkwanu ne nipa han ne hainu shwe ne sun ne suna ne so nyame nemu nenkwawo nenkwanu ne nipa han oh ne hainu shwe ne sun ne suna ne so de tosumiensa Emmanuel onyankopon yenwo Emmanuel onyankopon yenwo Emmanuel oniyewo Emmanuel enosuna yehemfie na ye dioson Edioson abusuonu mpo se ele ediotwe na so ebinu mo ha edioson mpo wonya enti mame no me na kan minya me na manya nyansa akoma mame no me na kan minya me na manya nyansa akoma na ebeye unyamia samtinya jidi sebeye ebeye unyajidi sebeye unyamia samtinya jidi sebeye unyamia samti nyajidi sebeye na bidu obi koda ya wansorio soda sotiase ye radiaye obi koda ye wansorio soda sotiase ye radiaye kokroko adiachio sorry my ye radiaye Nebukadnezar Nebukadnezar ahantenti odane abu evitwatwa so bebre goes on and on and on wow wonwum bebre nyame adom kakra nyame adom afeni ya shamba mwase kakra na papa enwum no bread bain na oye wadwense opese wo de enwum ye adwuma full time na challenges asabe no na ofam no na bi te say oh enwum to de me am be wi ase no han me nheda enye adwuma bi ada okay me nye adwuma ebra me wi form 4 na me call me krom no na me kire school fo nyum Methodist na ye krom no no mo wo
afibia the whole schools no omo singing competition omo show offense so as enti me call na omo ma me kire omo nyum omo call competition na omo di first na omo se me nya adwuma ho nti omo amfa first na ama wo na ma omo employ me wo school mu se me nyan nti omo ko to nyan me ye nyan na me shepherd okay waka say shepherd nti na me hwe nyan no na me de kire omo nyum go that time no form 4 there enti me fa say we teacher enti sa kwa no na enti apart from sa nyan na me yen won for 2 years no me nya adwuma bi anwom to na na matoa de abedu sabre ya so fudie so be county me ka se ma sheda ya adwuma bi a ma adwuma bi bre bi me try senka me ye me digwa kakra tin ko farm materials na me de contract me e carpet me boka me nimded enti me nya adwuma okay ti how no be to say because I been na producer why enwom no e wo say onya producer na wo de ma no e easy ma wana say wo break me ana ma produce me ho free tete abedu sabre okay ebe Nebukadnezar no ne bo ma me kronkron na John Nsem be mu kakra but me ana me yem bibia na beginning de na me pe producer but me ye ya na me nya bi nti me ka say me ye ni mu na nkwa wono ye say me pe producer na aja obi director me say me ko dwuma abrosan so me nya bi me money pa kro ni di nti me koy no si demo me nya demo mra demo me ni ma de kro nti me to cassette na me de hye mu na aja me de me say bo table so na me record yi ni mu na nkwa wodo pa won sisanda na me record ni nyina me de ko ma na say me no be me mua ya minim wan fi me kra say say nko ka kire me say e bia ko fa instruments fa ebo na fa breme me nim demo okay enti na jeze easy ti miana be ye ne kakra wade adom ebe de edime sha ase ne se odo amenti ase no baby me call night was Central Assemblies of God ti me bom paye na me ko private nti me kind Bible me toilet no so na me hwe Bible mu na mko bie baabi o se sika wo ho na hwe ne papi wo ho ne nimdie ano ye adwini ane boodi nimdie pese o hye ho nso nimdie knowledge any powerful tool expensive tool eye adwini ane bo edin na me bisa urade se sa taxi we search le say no say sika we as they say wo mu ka se obi e ka se o man mu ayeden wana ka jo se sika ni o sika wo ho pa ehwe ne papi wo ho gold bibia wo ho but ebe na won sa aka yi so wonim de okay ena nkronkron no kire me se ensu esi wa obi na de nim de ye space obi na de nim de ye car team light mics cameras id mu yusu nyina obi na de nim de ye na ono de nim de aye no wo pa so mfa nchew ese otu tua bibi enti sa ene de nyesika na mse urade ne ma nim de bia no se na de na mde ama wa ya wutimi twere nwum wo twere nwum na to a enye nipa de nti se me usika na minim enti ho na me ye madwen se me ye recordings but recordings me nim kwa fa so ye no me nim ho idea bia nti me ko fa tape a na ma fa cassette na ma to aguso na ma pe keyboard no obi abo ama ye bo playback a bo nsa nwum no nam tape no one side me voice no one side na keyboard no so one side ti ma ya enye ti na me di ho nkomo no obi ka chem se na sa na ye recordings e so pen mixer e se fa mixer nti me ko sre obi keyboard mixer I say na adoma chede no wo but na nim de ne de nim hwe enti ye ko share Wesley College and I do the whole night and I'm record odo amenti ase nti sabre no odo amenti ase no na double tape cassette tape bi wo
the cassette back or shaha, now the bishaha, ne record. And there no, and not the year in a kakara cranish could free cassette. No, see penny my record, Marco.